Ku itariki 3 z'ukwa gatanu 2026 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ategejwe mu gihugu cya Tanzania mu ruzinduko rw'akazi. Aha hazabirwa hamwe guhuriza hamwe mu nzego z'ubufatanye cyane hashimangirwa umubano w'ibihugu byombi, cyane ko leta y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Tanzania ari ibihugu bisanzwe bibanye neza. Ibihugu kandi ni ibihugu bimaze igihe biri mu mubano mwiza, cyane umubano wibanda ku bukungu, iterambere n'imibereho myiza y'abaturage badasize n'ubuhahirane ibihugu byombi. Ibihugu kandi ni ibihugu bimaze igihe kinini cyane birebe hamwe iterambere, cyane yuko urugendo ruza hagati y'ibihugu byombi rugenda neza umunsi ku wundi, yaba mu kohereza ibicuruzwa bivuye mu Rwanda bijya muri Tanzania ndetse no kohereza ibicuruzwa biva Tanzania biza mu Rwanda, ndetse hari n'igice kimwe cy'ibicuruzwa biva mu Rwanda bikorezwa muri Kenya biciye muri Tanzania, ndetse byamaze no kugaragara neza ko ibi bicuruzwa bigira muri Tanzania bikahaca neza kandi bikaje bifite umutekano, bikambutswa bikagezwa mu gihugu cya Kenya. Biri mu bintu byashimishije abatari bake cyane abaturage b'u Rwanda ndetse n'aba Tanzania, cyane ko umubano w'ibihugu byombi umeze neza, cyane ko ibihugu byombi mu buryo bwa diplomasi ni ibihugu bibanye neza cyane. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame azasesekara mu gihugu cya Tanzania ku itariki 3 z'ukwa gatanu, ubwo bivuze ngo ni ku munsi w'ejo, aho hazaganirwa ku ngingo zitandukanye ziganjemo umutekano, ubukungu ndetse n'ubuhahirane n'imibereho myiza y'abaturage. Igihugu cy'u Rwanda ndetse na Tanzania ni ibihugu bisanzwe bibanye neza, yaba mu buryo bwa diplomasi ndetse n'ubuhahirane, yaba mu kohereza ndetse no kuvana ibicuruzwa muri ibi bihugu byombi. Ni ibintu byashyizwemo inyoroshyo ndetse n'imisoro isa n'igabanywa, bitandukanye n'uko byari bimeze mu myaka yashize. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu, komeza ubane natwe dukurikirane hano wisanze ni ku Taifa Rwanda. Niba uri mushyashya nitwa Taifa, kandi subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi. Ciao.